استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هردری دم باش نه دما پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر یکا فرمو گرنگتنی سرنوچا اوا 4 سالن جوانکی روجاوای کردستان لشکریا رژیم سوریه دا پیوندیا مالباتاوی پیرهاتیا برین و جوی دمه و تا نها توزانیاری لسروی تونیا ازنگ جدارن عفرین جهن ولاتین عرب راتین برین و لپاریزگاه ادلبتین فروشتن لبنان ولاتیه کی کرد روجاوای کردستان جان خود بویره که داشت دستا شاندی امریکاش با سوریه دوسه سوریه ولاتین هریمی گنگشت که دم باش دوباره سلاف اوا 4 سالن جوانکی روجاوای کردستان دلشکریا رژیم سوریه ده پیوندیا مالباتاوی پیرهاتیا برین جوی دمه و تا نها توزانیاری لسروی تونیا پشتی کو شورش سوریه دست پیکر سالا 2011 تاوکه ایرو بسدان جوانین کردین روجاوای کردستانی دلشکریا رژیم سوریه ده واندا شهید ترور بونه د چارچوبایا گوهرتنین کو شورش درخست نهولی جسدمن جدا جدا وکرت کرنا بریارن فرماندهین لشکریین رژیم بکشتنا سویلان انگو حولین وقتاندنه گلک جوانان پیوندیل گلوان هاتا برین و چارن ویساوان ندیاره اوا 4 سالن جوانکی روجاوای کردستانی لشکریا رژیم سوریه ده پیوندیا مالباتاوی پیرهاتیا برین جوی دمید و تاوکون ها توزانیاری سروی تونیا جوان کردی بناوی دجوار حسین عثمان لشکریا رژیم سوریه لپارزگاه گوندوار شاما پایتخت سوریه لفرقه دهان یا لدورا قطنا سال 2014 دکر جروجا 8 ماه 11 و پیوندیا مالباتاوی پیرهاتیا برین جوی دمه و تنها توزانیاری لسر توننو چارن ویساوی ندیاره لگوری کجه درکش مالباتاوی اشکره کرد عثمان ده همان روژه ده دریا تلیفونی ده پیوندیل گل مالباتا خوکر بو جوان را گوتو بو گو رژیم بریوا دایا شریط طبقای او پیوندی بو داوی ترین پیوندی کو مالباتا دجوار دنگی وی کر دجوار حسین عثمان جگوندی باکروانی یا سربنافچه آلیان ویا جدای بوی سال 1990 مالباتا دجوار دو پیلا پنابری یا کردین روجاوای کردستانی ده بو هریما کردستانی لکامپا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستانی نشته جیبویه بازاران جوانین روجاوای کردستانی ده سالین بوری ده جلشکریا رژیم سوریه یا نچار وجبر کریارن وی دی جملت سوریه رویانه و بسادان جوان واندانه مالباتین وان نزانن تا وکا ایرو اگر هین لشکریا رژیم دکن یان جی زندان کرینه دلیوان بو کله ببرینه بهویا گو روژه که دنگ زاروین خوب کن دلو جان و چاوین وان بنده وارن للبنان ولاتیه کی کرد جروجاوای کردستان جیان خوا ده بویره که داشت دزده ولاتیه کرد مصطفی شیخ سلیمان کو بخواج عفرین روجاوای کردستانیه لگنده الزراریه یا سربنافچه سیدا و کاری و گواسنا کلوپرین آوا کرنه دگر ده بویره که ده لجه کار خواج قطع دوان و هات خوار جیان خواج دزده شیخ سلیمان جگنده میرکان یه سربنافچه ماباتا ویا جدای بوی سال 1907 نهانه زوجه و 4 زاروکن ویجی هنا نافنده ادلیبی آراگاندنی ویدیو یک لسر و پلا خویا فرمی بلاف کریا تیدا ولاتین عرب دبیجن کو ازنگ جدارن عفن جوان رتین برین و شاندن اول پاریزگاه ادلیبی دفروشن اف در پارێزگەها ئەدلبەیە و ئەف ئێزنگên darên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û Çiyayê Türkmanin. Navanda Edlibê ya ragihandinê ev perça vîdeo belav kiriye. Têde welatiyên Ereb dibêjin ku ji wan re darên Efrînê û Çiyayên Türkman dibirin û ji wan re dişînin. Da ku bikin êzing û bifrûşin. حاليا عم نجهزوا لفصل الشتاء فعبيجينا الحطب الزيتون من عفرين عم يقطعوا الشجر وبيبعثوا لنا اياه نها ام ایزنگان اجبو ورزی زفستانی آماده دکن و ایزنگ جدار زیتونان جعفرین جمرتین داران دبرن و جمره دشینن و جدارک دن هیا او جی چیای ترکمانا و نرخ ایزنگان جی 45 تا 65 لیرین سوریه الحطب اسعاره بتتراوح بين ال 45 وال 65 Welatiyekî dinê Erebiyê parêzgeha Idlibê dibêje ku êzing ji mazotê bisûtir û arzantir e. هذا أحسن من المازوت لأن المازوت بي بنزين بي كاز
ev ji mazotê baştir e ji ber ku mazot tê de benzîn û gaz heye û ji welatiyan re baştir û rehettir û erzantir e. وإذا الله راد أرخص له كمان. çalakvanekî Kurd ji Efrînê ji arkêra daxuya kirin ku grûpên çekdar û derbederên Ereb bi hamahengî bi grûpan re bi hezaran darên merxan û zeytûnan û darên çiyayî li gund û navenda Efrînê birîne da ku bifrûşin û sûdê jê bibînin. û ji bo karê xwe di birîna daran de veşêrin agir bi çiya û daristanan dixistin da ku şûnê birînê û diziyê were veşartin. Wî çalakvanê ragihand ku seranserî gundên Efrînê û çiyayên wê dar rastî ziyanê hatine û hatine birîn û dizîn. Ji darên taxa Zêdiyê ya navenda bajêr ta darên çiyayê Hawarê û gundên navçeya Şiyê û Cindirêsê û Raco û her wiha gundên Meydankê û Gemrûkê. û ew yek bandoreke nerînî li ser jîngeha Efrînê û siruşta wê kiriye û eger rewş wisa berdewam be û sînûrek neyê dayîn dê darên Efrînê werin birîn û êdî wê bibe biyabaneke zer. Wezareta Derveya Yûnistanê eşkere kir ku 177 penaber ji wî welatî berev Almanyê ve çûne. Di çarçoveya programa daneheva malbatê de yek sala bûrî ve rawistiya bû. Bêhteriya wa penaberan ji Sûrî, Iraq û Efxanistanê bûn. Ew yek hat di çarçoveya tedabîrên rêveberiyê de di navbera Yûnistan û Almanyayê. Ji bo bidawîkirina programa daneheva malbatê yek û Almanya erînî li ser dabû. Tê pêşbînîkirin ku nêzîkî hezar penaberî ji Yûnistanê li hêviya ku bigihêjin malbatên xwe li Almanyayê ne. Di çarçoveya gereka herêmî de ya James Jeffrey şandiye Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê ku wê ta 23 vê mehê heyvê berdewam bike û her yek ji Tirkiye û Qetar û Saûdiyê li xwe bigire Jeffrey dê dosyeya Sûriyê gengeşe bike. Wezareta Derveya Amerîka di daxuyaniyekê de got ku şandiye Amerîkayê taybet ji bo karobarên Sûriyê James Jeffrey wê berê xwe bide Tirkiye, Qetar û Saûdiyê di dema 15 ta 23 vê heyvê de ji bo gengeşekirina derbarê Sûriyê bike. Heman daxuyaniyê amaje kir ku şandiye Amerîka li Tirkiye bi berpirsên fermî serkirdeyê opozisyona Sûriyê re û desteyên civaka sivîl dê bicive. Lê Qetar û Saûdiyê wê Jeffrey tekeziyê li ser helwêsta wilayetên yekgirtî ku her êrişek li ser Idlibê bêkirin û bilindkirinek be di astê milmilaniyê de li Sûriye û deverê dê bike. Şopînerên me hêja berî ku em bultena xwe bidawî bînin dubar em ê sermûçeyan bêne bîrawa. Eva 4 salin ciwanekî Rojavayê Kurdistanê di leşkeriya rejima Sûriyê de pêwendiya malbata wî pê re hatiye birîn û ji wê demê ve tenha tu zanyarî li ser wî tune ye. Êzing ji darên Efrînê ji hin welatiyên Ereb re tên birîn li parêzgeha Idlibê tên firoştin. Li Lubnanê welatiyekî Kurd ji Rojavayê Kurdistanê jiyana xwe di bûyerekê de ji dest da. Herwiha şandiye Amerîka ji bo Sûriyê dosyeya Sûriyê li welatên herêmî gengeşe bike. Bultena me bi dawî hat, her şad û bextewar bin.